Zdravo, ja sam Aleksandar Janjić. Ovo će biti kratak pregled modela HTC Desire. Ovaj model je iz 2010. godine i jedan je od prvih koji je imao procesor na 1 GHz i Android platformu. Počet ćemo sa hardverom. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon procesor na 1 GHz, ima 576 MB RAM-a i 512 MB ROM memorije koja je rezervisana za operativni sistem i aplikacije. Dimenzije telefona su 119 mm po visini, 60 mm širine i 11,9 mm debljine. Težak je 135 grama. Prednjom stranom dominira AMOLED ekran, dijagonale 3,7 inča, rezolucije 480x800 piksela. Iznad ekrana nalazi se speakerphone, ispod njega su proximity senzor i senzor za osvetljenje displeja, kao i LED lampica za notifikacije. Ispod ekrana nalazi se tasteri Home, Menu, Back i Search, a između njih nalazi se optički trackpad, što je jedinstvena karakteristika. Sa leve strane nalazi se taster za pojačavanje i smanjivanje tona, sa gornje strane nalazi se taster za otključavanje ekrana, kao i paljenje i gašenje telefona. Pored njega je 3,5 mm džek za slušalice. Desna strana je prazna. Sa donje strane nalazi se micro USB port za konekciju sa kompjuterom i mikrofon. Ovaj telefon ima kameru od 5 megapiksela, koja može da snima i HD rezoluciju videa, blic i zvučnik. Ispod poklopca baterije nalazi se baterija od 1400 mAh, sposobna u stand-by režimu da izdrži 350 časova ili 6,5 časova priče. Ispod nje se nalazi micro SD kartica, maksimalna kapaciteta do 32 GB i SIM kartica. Da bi se one izvadile, mora se izvaditi i baterija. U nastavku ćemo pričati o softveru. Operativni sistem ovog telefona je Android Gingerbread 2.3.3 sa HTC Sensom verzije 2.1. Ovo je početni ekran. Telefon se uključava tako što se spusti ova linija na dole. HTC Sense ima animacije za vreme, kao što možete vidjeti. Trenutno pada sneg. Obično početnim ekranom dominira widget za sat, koji takođe prikazuje temperaturu, datum i lokaciju. U donjem levom uglu je taster za prikazivanje svih instaliranih aplikacija na telefonu. U sredini je taster za zvanje, a u donjem desnom uglu je taster za dodavanje widgeta, aplikacija i prečica. Postoji 7 ekrana kojima se možemo kretati i optičkim trackpadom ili koristeći Leap View funkciju. Pokazat ću vam neke od widgeta, naprimjer kao što je ovaj za vreme, kalendar, muzički player. Da bi dodali widget, možemo zadržati prstom na ekranu, odaberemo neki od mnogih widgeta, da bi ga uklonili, zadržimo prst na widgetu i spustimo na remove. Pogledat ćemo i tastaturu. Tastatura može raditi u vertikalnoj orijentaciji kao i u horizontalnoj, kada je veće površine i komfortnija za rad. Prikazat ću vam i kameru. Kamera slika u 5 megapiksela,
i snima video u HD rezoluciji 1280x720 piksela sa 30 frame-ova u sekundi. Postoje prečice na ekranu sa leve strane za podešavanja, prebacivanje foto i video moda, brightness, kontrast, razni efekti i razna podešavanja kao što su white balance, ISO podešavanja, rezolucije, kvaliteta i ostali. U gornjem desnom uglu je prečica za podešavanje blica. Ispod nje je prečica za podešavanje digitalnog zubama, a u donjem desnom uglu je prečica za direktan pristup galeriji. Pošto telefon nema taster za slikanje, koristi se optički trackpad. To ćemo demonstrirati. Sačekamo da telefon fokusira i pritisnemo. Može se slikati i dugim zadržavanjem prsta na ekranu. Pogledat ćemo i galeriju. Slike se mogu gledati u horizontalnoj i u vertikalnoj orijentaciji. Možemo zoomirati sliku pinch to zoom funkcijom sa dva prsta ili double tap funkcijom jednim prstom. Pogledat ćemo i browser za internet. Otvara stranice poprilično brzo, pošto smo konektovani na wireless. Takođe do izražaja dolazi pinch to zoom funkcija, kao i double tap. Pogledat ćemo Google mape, pošto telefon ima integrisan GPS sa AGPS podrškom. Prepoznao je lokaciju. Isprobat ćemo muzički player. Imamo podelu po kategorijama koja interesantno izgleda. Po izvođaču, albumu, playlisti, sve pesme, žanrovi, kompozitori i kupljene pesme. Kvalitet zvuka je na solidnom nivou. Pokrenut ćemo YouTube aplikaciju. Kvalitet slike i zvuka je odličan. To je bilo to za sada. Hvala vam na pažnji i vidimo se sledeći put.